Kapatisi TV. Kakan hun joki Cobra Battalion harangkat ke jing sanran lang ki CRPF bat ki polit jong Odisha bat Jharkhand. Kilalit khenra haki klau jong Saranda kebadan West Singhbhum district jong jela Jharkhand. Hagnik jelik khenra kilalap arton siteng kitiar penbetai kiba kilena Maois kilaluti nakoi ka Parmau kebadan Harela hatu yanku Hasundargaj district jong jela Odisha. Yakini kitiar penbetai kilena Maois kilaluti haka arpnya terik jamang arjar arpusan. Marsin yo jingtip yakani ki polit ka Odisha Jharkhand kila budin banlap shanu kileno ki penkit yakini kitiar. Ka National Investigation Agency dan ki NIA kelishimti mentokit yakani ke jingjia. Par ki polit ka Odisha ru kila thau de Special Investigation Team. Dai hadin jing tokit babania kelio jingtip bayakini kitiar penbetai da penkit shiki lauba barben juga klau Saranda Jharkhand. Ka klau baju thau tem kileno Maois kumta ka ken hun ki Cobra Battalion harangkat ki polit kila her men khenra kane klau pat kila lap yang yagini ki tiar penthei.